nirmala Kenya and wala shanka wal baro ka pay bakal onkina dangro wiljan dangro ida bakal dio jenen yen tournament ni al gwasmene tournament ni al gwasme balla ni yemanda na shiro da lare wi ka jubari pode mi chano gorbe nyaga yeken nana mana kul right ke kwishe gamo dio je shaje kwenor ede South Sudanese businesswoman survive assassination attempt in Juba. Sheikh nen yana magwada mo wa shade lush ke Juba ke shade nak. Keripon me shalat jana wa najala ka turbile. En Sheikh moni mitekelo kana shode wajen shode shale Nyade Sunday, la chalke Madam King. Awajen a guatot ken ka jamolong. Chade naga natin kontin la chur re wiki juba. Men kula tuwa ki do tuwa ka jene ka raja dana shalat ki report dana shalat. A shall report Voice of Juba ka natin kontin la media la information la kano. Shega me shale Nyade Sunday ke Madam King. Wajen jelle ke turbil one gwadan chalke buluk la area chal buluk no wa show shit cho take ne jelka match wundi jelka match ngwas money wa cha turbile cho adwan match la gwada dana cha de nekne wa tika ka dormatip polina matip nya wa cho turbile chal chule majelo barka kare turbil dana enteten ka jodana shal la the nation kontila nin wa chicken e to chicken me de men to wan long chicken ka dwech ken ka turbil adno shokan anona alo la intention dien keliu gor kan ode kan nyam de kan nak de kan nyaade Sunday de kan nak ajan danan mele roda report chakolat gwaseme wa kwai kemandan le roda ki ngumutwo Bane to malat keno maybe dong order maybe ne ka J1 ke report dan chalat maybe an attempt assassination shade lado shade nega ka report mi chala da wa dong da be ka senior official ne the country which be me I was reading comment in corner ya gor gwada me kan comment to tony ka community badge you know ne ro lar ka no mi sholo rode Madam King you know ka do be di ende je de jana ka jamoni yangu michelel duer dien che duiro all that no ne to ngwan bo gwasa me taken ano yangu mi jel ka jaka war ka turbil no you know all this thing but kana ladden wo dong me de kule la war ki tiang but ne tin konto ka comment section wala dan la ga jeten mo cha de nekten Arkeno maybe at tok tiang dong jen charge de na kon ke report dana chalat so mi chipren me jen dana to you know me be re wi ku juba ngai kon che ke gangster ni to mane to la gur no de kan ina de kan ka bat so mi china chicken careful re wi ku juba ko de ri to mande ke to shimi shaling an tama ngai kon me dan short lat ko kor gwa de dan you know ala ne tin kontin yale Toronto boy ke ne re kon dong la ja gur de kana de kan nek de je match especially ko jan chala cholo Madam King me big weekend no jale ke yo ke gur kono de kan nek ke dong a plan ba mi chare le ka who knows chari por kula do ne me mi chore lat waze chiwe ne dio je shianga je no te kan ne ri shane ne re wi ke jubala je wi gur kan doru ba shi mor ba ko ke amin ji chengdun chitke un dangrote konde yanak ana ude nyam dore cha ji dore agorot pinjente jor ko tuktian ko lo webe den shwa baraken ju ken ne ke ko gor ken yo you jube chala gwam be ka thana the spejene kondong ge keno dong te ke kwak mi agi no ti go dor bi ken ti bi ken target ki mi che jan mi chala ngaje long no jin jira me mo dong
we can don't take a position with it go about position no more by a can then by the target a canate tony ke ba plan ba ya leka sike me sharing ke to ka don nyam ka medan don nyam ka medan me wa na gre torbi na gre torbiele dio je tianki runwang duno men ci to chabar turbile chabar ge ka dena na ge ka gwad dan teten kana jope tege de ngwan long de cha do ten ko jen lela rami mo milla engineer kala ka petroleum ka che jantin ka jale ke V8 turbine midit and then chayu na ko goro jeno bi position na dan teten bala free warara den bala laten jen plan e dan e chala de ke ne te ko na ka ja keri pode dan e chala chala do cha ne shop ko di te ka connection ka do dan na ka je ko cha investigation chala da ngum de na ka you know all that chinere wan chi mane barar uda mo telele react telele problem karan but problem the position da na teten anyok jen lelo jal ka wer ne karwade ka jale ka turbil wajigidi ngum jaran ka turbil ka jamo karwade kada jal kan ne ko kene ngajeno dong de ne to de ga identify but mi report bana jab jigo indeed te ne mo dong take a plan so to talk the lat karodian so juba take mini setup to latke la just set up then by na ka do mi shi bangajeno na ka jidi you know ba laro ke chuer ko na mai kana ko fon chuer panken mu kan kwale ke chang dar ke yet ka na ni ke chang dar ma ter mu de ka dal ko de rande kana na chi rande palika so ajen mi shirka na mone ati dial ko la ro de re ke juba ka ti bej so mi cha nya me cha de na ke cha de assassinate ke jo ran cha lat ke je you know dong de ti ke link do dien so kan full detail kana ko la de no ngum de je target ke je shang kwa business woman la gwanya gata no dong da na to bon wo take ne take ka competition e ro ba dong de kan go we kan nyame we kan target so ngai kon dia le kon lat karodian mana me si chuong mi jak na me to ka pan ka report an shalat ko to ko take 7 hour in time right now ka voice of juba ka do ba na chi kan post ka je ko mi cha post kan ka kwije mo ba ye nywa ga kel bo bia ne mandana cha puza kene ti ko go o bia take evidence ti nyu da gwanu ngum cha lel ki cha nyama cha le kan ko media la gor ba dial ba kar ya ka bana te ga liang bana te ga ngech murong no ko ne dial you know enera la gor be te ga ngech so tomorrow mi te ka mi je mi chu talk karam mo ba ngaje no jen medane chiro de la na wal janani a message ne yena me amen cha post voice of juba no di nen gwadamane chikana post ke chikana la na jo jenu na me mi chiro la chimne yena mo gwadamane so dili shu kwen boko do dan dili kwen ke ko is better understanding ka human an chiro la no ngum chi to ki do bodien mi cha de ne nyama no na me da la gente podan go de nyaka yekel ani ban yo jeka another report ki kelero din